Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Ngaji Iqra. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji dengan nada bulan-bulan supaya mudah diikuti bagi pemula ataupun lansia. Jadi kepada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran yang belum subscribe, like dan share, segera dibantu subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Ngaji Iqra. Jadi untuk menghematkan waktu, langsung saja kita awali membaca ta'awudz dan basmalah. Dan semoga apa yang kita baca pada malam hari ini semoga menjadi keberkahan dan semoga kita semua bisa mengaji dengan fasih dan lancar, amin ya. Langsung saja kita awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas hadzal qur'ani linnas min kulli matal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnah illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa wa man awlamu mimman dhukkira bi ayati rabbihi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi
آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق الله العظيم.